أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Allah, sampai kami berlindung. Allah, sampai kami meminta. Allah, sampai kami bergantung. Allah, sampai kami mengadu. Ampunkan kami dari segala dosa. Tunjukkan kami jalan Engkau ridhoi. Ya Rabbi ya Maulana, 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 ya Rabbi ya Maulana. Ya Allah, hamba memohon padamu, ampunilah diri hamba yang lemah ini, yang mudah tergoda oleh dosa.
Ya Allah, ya Rahman, seringkali dosa berwujud memanggilku, begitu memikatnya. Ya Allah, ya Rahim, rasanya hamba malu meminta terlalu banyak padamu. Namun hanya Dikaulah tempat hamba mengadu. Ya Allah, ya Tuhanku, mandikanlah hamba dalam cahaya suci-Mu. Ya Rahman, semangati jihad hamba dengan kasih-Mu. Allah, sampai kami berlindung. Allah,